Dobar dan i dobrodošli u još jednu popodnevnu kafu s mlekom. Današnja tema je ishrana i dojenje. Još za vrijeme trudnoće svaka žena je obasuta mnoštvom informacija o tome šta bi trebalo da jede, a šta da izbjegava da ne bi došlo do nagomilavanja suvišnih kilograma. Dosta slična stvar se dešava i posle porođaja sa majkama koje doje svoju bebu. One naravno ne dobijaju savjete vezane za dobijanje suvišnih kilograma, već i za grčeve i za to šta bi ona trebala jesti da ima više mlijeka, da joj mlijeko bude masnije i slično. Zato hajde da razbijemo ove tabue i da malo porazgovaramo direktno na tu temu šta je to konkretno što mami treba, a šta nema potrebe da unosi. Idealan način ishrane za dojenje je potpuno isti kao i onaj koji se preporučuje svakoj zdravoj osobi. Ne postoji nikakva razlika. Osnovne grupe namirnica koje se preporučuju za svaku mamu, pogotovo onu koja doji, su sljedeće: svježe povrće i voće, pogotovo sezonsko, ili neka bude lokalno ako je moguće. Zatim to su žitarice, hrana bogata proteinima životinjskog porijekla, male količine masnoća, prije svega hladno cijeđenih ako je moguće. Sada kada znate šta trebate da koristite, zapamtite i to da je potrebno jesti što raznovrsnije i redovno. Nemojte da pretjerujete ni u jednoj od ovih grupa i sve će biti ok. Postoji mnogo mitova o tome šta se mora izbjegavati za vrijeme dojenja. To su naravno samo mitovi. Jedino što se može izbjegavati, i to privremeno, znači naglašavam samo privremeno, je hrana za koju sigurno utvrdite da smeta vašem djetetu. Znači, ako ste više puta provjerili i utvrdili da nešto smeta vašoj bebi, onda privremeno tu hranu isključite iz vaše ishrane. Ništa se ne isključuje samo zato što je komšinica rekla, ili rođaka, ili prijateljica, ili bilo ko. Jednostavno, probajte, jedite raznovrsno, trudite se da jedete, što se kaže, domaću kuhanu hranu, ono što ste jeli u trudnoći. Nastavite sa takvom ishranom i kasnije kada se porodite i neće biti nikakvih problema. Vaša beba je jednostavno navikla na namirnice koje ste unosili i dok ste bili u drugom stanju. Naravno, alkohol, duvan, narkotici, lekovi, oni spadaju u posebnu kategoriju i mi sad ovdje pričamo samo o ishrani. Što se tiče lijekova, za njih su zaduženi doktori koji jednostavno moraju znati da dojite. Znači, na vama je da naglasite ja dojim, da bi onda ta terapija koju primate bila prilagođena vašoj konkretnoj situaciji. Broj kalorija koji je potreban unijeti zavisi od toga koliko je masnih naslaga mama spremila za vrijeme trudnoće, ali i od njene fizičke aktivnosti. Takozvana stara škola je učila mame da je potrebno da unose 500 kalorija na dan više nego što su unosile prije trudnoće. Međutim, nova istraživanja su pokazala da dok kod nekih žena ova cifra je velika i nije potrebna, ima i žena koje zbog svog metabolizma moraju da unose i više od 500 kalorija dnevno u odnosu na period prije trudnoće kako bi sve funkcionisalo kako treba. Ne, mlijeko se ne stvara unosom kravljeg mlijeka, zato i niste u obavezi da ga pijete. Pijte ga jednostavno ukoliko vam odgovara. Ukoliko ste zdrava osoba i hranite se redovno i raznovrsno, onda nema potrebe za unosom dodatnog kalcijuma za vrijeme dojenja. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da vam je potrebno unositi dodatni kalcijum, onda se potrudite da to bude iz hrane, da to ne budu dodaci ishrani. Znači, koristite mlijeko od koze ili ovce, konzerviranu ribu, integralne žitarice, integralno brašno, zeleno povrće, bademe, orahe, susan. To su sve namirnice koje su bogate kalcijumom, koje će vam sigurno obogatiti i vaš jelovnik. Uz raznovrsnu ishranu nema potrebe da se unose dodatne količine gvožđa. One se uzimaju samo ako je pregledom krvi utvrđen nedostatak. Znači, onda ga tek morate unositi, ali o tome naravno vodi računa vaš doktor. Da, naravno, vegetarijanke mogu da doje svoje bebe, zašto ne bi mogle,
Jedini mali izuzetak je ukoliko je mama veganka, onda se preporučuje da unosi dodatni vitamin B12. Jednostavan zaključak ovog našeg današnjeg videa je: hranite se raznovrsno, redovno i umjereno, unosite u vaš organizam onoliko vode koliko osjećate da vam treba. Ukoliko želite da se bavite fizičkom aktivnošću, sačekajte da beba napuni bar 3 mjeseca i nemojte da pretjerujete u brzini skidanja kilograma. Bolje polako, jer cijelih 9 mjeseci su se ti kilogrami skupljali, nagomilavali, nemojte očekivati sada da će oni spasti jednostavno u roku od mjesec, dva. Polako, bez žurbe, to je siguran način da će sve biti kako treba, da će beba biti zadovoljna i da ćete vi biti zadovoljni sa svojim izgledom.